lamchuk so rajahni khupo channel dekhe tini nam buskamo khupok ta tui bi mokhe bosen mokhe dobin chongpring ma hinkhe tini BJP ni Bharat ni India ni BJP ni hogra thau somo abo pho tini RSS bai khese so o arambo tini bo RSS ni kaurono jotto BJP ni leader rao kau malawo mamike Amit Shah no phuno slayak manin ba pandawa kau kasai tong mani ba pandawa mamingke tini bo RSS ni Mohan Bhagwat ne ha bung kau sai tongo bo India ni BJP ni president no slek de ma chong president no hinsna jot to BJP party ni India mano ne hogra son mani kau ma pho tini bo Mohan Bhagwat sai tongo bungke RSS ni hogra thau se bodi ke se tini BJP ni kau marau kasai tongo akhe borobotre theke ha chungkhna phet ma ke Kolkata wo Amit Shah phet mane ba pandawa buskang ni Kolkata wo election mokhe Vidhan Sabha buskang wo man ba pandawa abon ba pandawa Amit Shah se arwo no bara naiye tongo bini official joto su tongma aboro pho phaiye tong man ba pandawa akhe abodi ke brang naiye tongmo nimsiyo kahama ke kroma phono maya ungye keha private o jaga mai mi nye tongo nye abo mai tongo abono brang bara lanai nye kau kasai tongo Kolkata wo brang ta ke be thakiye BJP party sak thaiye tar man ba pandawa Amit Shah bini joto su official team tomono arwo tui biye tongkhanen ba pandawa mamingke borsi bang mobai akhe gari gura bai kaye phenai plane rawai phene pho bari ke lai so nai ling moni ba pandawa se Amit Shah aro phaiye bini official photong khau ya ro to na ma khiye mami ke Bihar ni election pai paye 2026 January inchio ke aro tongphai khan ma khiye bodike bini team bai ke tre RSS raw khiye borwa nokbara naiye tongphaio ye sai ke khupo kasai tongo anbo ye joto bruno botine khupo short ke samo mchikhna hena na ang machngo buskamo tre rajahani khupo channel bai kone tonde tre video ta mai sanan ba pandawa khaksa